o le ava malosi e le lei ai o le overkele e matua le lei ai o le mea pita sili le lei e iai o le awalea o le avata vale mo inuina le ava malosi ai to tasi tangata ua maliu nei na ua fito aini ta vale se lua i le State Highway lufururima i le vao Thames ma Coromandel i le tae o nei pari ai leo e to wha tangata sa fia i ni manua miti ofu paola po le life check it I lunga o le sami ma le vai o se au ngani lea ma le vai anga o leo ngā te whale te sai ma le lipo te PMN. O New Zealand o white iai ma se tau sa piro sili atu na leanga mo I lato e maa le lemo. E se furuono ma le sumare fitu o whaara ve e ese o tanga bawa whangota na maa li wanisi. O I lato ia e le ofuina ni ofu whaola. Au anga I atu le vai tau o le tu mawhan whana o tā pai le Coast Guard a New Zealand I tangata to ta si uma e muri tai le fautuanga whaingofia e tasi. E whaasau I nei leola, ofu le ofu whaola. E rusai me wha mau ngā leo pisar sa ngā le mua le vai ni sila le Water Safety New Zealand, o le tausanga nei, o se tausanga piro sili atu leo na matau tia. Tino le tangata sa whanola e mafo mai I le mali le mo. E se furuona mai whaalawa lave sumare fitu sa whanoi soi fua I le mali le mo, o whaalawa lave yeso tanga mawa whangonta, e tangata ele ofuina ofu whaola. O tangata Maori ma le Pasifika e au fia e la to pito siliato na fia ai I nei whaarwala veo noa ma le ofuina leo ni o whaola. I le vao le lua su wha ma le lua whamare rafo tolu. Whaasa ma riva paseno whaarwala ve uma e ma le moi tangata e au fia e tangata papalangi ki wi. Se furu varu pasene sa au fia e tangata Maori, se furu varu pasene I tangata Pasifika ai ono pasene tangata Asia. O Rob Makoa, le te iulo whaatino ngā Coast Guard New Zealand, o ia tā pāina tangata uma, e ofu whaola pe au, le sami ma le vai, o wao ofu whaola, e whaastau I nai, le soifua. O tau fia nei, whemalanga inga wa alele lau pāse se lua le wā motu e lua, le Cook Strait, o no le moa marolo se matangi wa fia le o ngā tonu le tunu un. O ti munga o te iai le telo vaenga o New Zealand, I matangi tō whātau tau ma le marolo se o ngalu ma matangi wa fia le o ngā tonu le tunu un. O le tae o nei sa tūsi ai le company vaa ale Inter-Islander I lunga o le la tau pengo whamtalanga. E longo I pasese o whai ngā malanga o le Australia mai Picton, Wellingtone, o le whātau nuina o le lolo wa, sami. E tō tolu tangata sa po ina leo le tae o nei, ma se uto o lo ngoi e tu sa le tau ma le lua te whitsalau. E ona li puti ai, I nai minuti o mwai atu nei, o loa pe o mea whaamanongi, lava, mea ai, ma mea te alo sa lipatia, le ngawia I la tō nema I whaloloa I Albany. O se tamai tai sa mo sa whātea malana ngā luenga, o lana tau lima pe ale o mamanu whasa mo sa taina I ona lima, o ia tā pāina le tele ato le talieina ma le māmalama I le tau o pea whanganu. O Tracy sia lenga pili le tamai tai sa mo Amerika, e la tere whantau sango ngā lua le company vale le Hawaiian Airlines. Ai be tai. Ka whaale a ngā ina lana tau tua le masina neina o mai ana tā ina ana tau lima ia me, e amana ia ilona te maolo o ngase tinga ina. Ai alongo ere vai ango tala le Pacific Beat, o le tau lima o se te tau lea ia I la tau, e ona la tau maua a wai teleson ta ua. E mwhai o nā vea matala anga o lau fōlaunga, o tūpuanga, ma le mea I te sawai. Paria se lenga fili o lana tau lima e whailo ai le fōlaunga lona te māma le whetoi lona soi fō māloloina. Ai mai se ai o lana fōlaunga li tau sia le oia, e tō latu I lea vai te mi umi o a whianga lona soi fō māloloina, e ala ne ngase. O lana whate eina o langalanga ai whelaflafo inga le kāua te loanga nuu, e patino le e Hawaii. Le oro o vea ai pea whaporensia, ma saotau o ianga nuu, o tangata o le ele o Hawaii. E se whaamtalati se sia sa whaamatu ina le company vale le Hawaiian Airlines. Tā tāu ai, e le isa latu manatu e toi whaalia ini mata upu whaawau o au fia tangata whaingaluenga te tō tasi. Ma tāu ai, o tangata whaingaluenga e le o ngā lulua I tiute mo le whaafsanga e mamaloa siasi. E pio le au teo atu pau I vaalele ma tangata whaingaluenga I uta vaalele. O lo whaatanga ina le whaali o lato pea e tāina, e le o whaailo aini ngana ai po niata e whaamanu a loto. Pari ai foi e ulava I lo lato mana malama I le tāuonga numa pea e Hawaii. Ai o ai inga ua whaataatia, ina ia mautino ai o le lato kompania pia na whela ua ia malo mai le lulangi, ia tū mau le whaalolongia o I lato e masani ai o na le ai se mawhana whana, o ni o lato whaalongona ini pea. Every time.
Ela te mai nei. O le vaa lele ma le company al Hawaii and Airlines, ta teu te uina i le ata o le te malo kingo maso maso o Maui, le so ato le tino e pea. A whaala uloina le ata tifanga ale moa na lua. A whaali ai le company au ke topa, ono tangata fōlau aso nei, e la tu te mita, e whasoina le lanto waka nu tali malo. Ma ia mautino ai o malo whaarolo ngia o le a whatofuina i le loloto le mawhana whana e le whatusalia, ma le mataina e la tu te maua. A whai malanga whatasi ma le company valele i le Vasta Pasifika. A whaali ai e si alenga pili le Pacific Beach, ta ia iloa lava ia ia inga le company valele ina wā mata whaingaru ngai. Ma wha e tete ai i le kawaina leo lana taulima i tō tinglima. Ma ia whaari ai, e tali tonu e se ser whai unga le company valele wha malolo oia o nola na taulima. Ma ua iala ngona, e ao lamona iei se whatananga i tonu ana ia inga. E whatanga i tangata polinsia e whaelo ai o lātou tali tonunga, ma lātou anga no. I te alonga o le tai whono mō mua le laka pia New Zealand Brent Imbi, wa a waira porokala me a mata ale kiwi kare. E whesosoni le longolongwina o tangata ta alo laka pia te tonu iai pele ai, Ukraine, wa a fia le taua. O Imbi alo ngā rue whatasi ma Sir Graham Henry, o ese tangata e ngā rue male loto mali lie. E whesosoni e au laka pia Ukraine, e whawawana toleni mwhalele a tili le tomai o lātu tangata ta alon. O MB o le sui o le whātua tuanga le Kiwi Aid and Refugee Evacuation. Ta ia longo ai ia Team Beverage o le reiti o le New Stoke City B. Ta ia seasi tangata tā alo Ukraine, ma ia mawai. O lo whāwau lava na tā alo laka pili te mi ato o sfa inga Rusia. O lo ia ina whamoe ngā alo laka pia Ukraine. E qualify mo talo ngā lo rimpenka. O wa ngā lulu ai impi whaatasi ma le kulupu ori e to luas fulu ma ta maita e to luas fulu. Mo le whaavaina le au whaavao malo Ukraine, whaatasi i le taimi o wheweshia inga o iai le tulu. Ma ia whaali ai o se tūlanga e matua ai whaaloto tele nai. E tō lua i ni tangata o whana so i fua mai whaapaila SS te lua lo awa i tū unga whaapaila whainga tāle Hobbit Race, mai Sydney Hobbit Yacht Race, i nau tau whaitaia i sail booms, i tāle whātai o New South Wales. O sail booms, o pouia e whaatontonu ne mea anga iai le lao le paa. Di potia mo iai le isi tua le vasa tase mane, o le seila mua mua sa ala vea lea pou i le po ana po, ma tau mo whai isi seila e whaasauina no nola, ai sa rea manuia, ma toi mi milo ai lo le wafa ilai anga iatu i Chavis Bay. Lua i tu la muli muliana, o isi tama seila e toa lua sa ala vea fo i le pou le wafa ilai le bowline, o le isi sa ale ma whai ana whaasauina no nola. O le vaa leo sa whapeo ina lea whaila i lona lua sa afia sa tupu mai ei le whaalavelave. E bena whaatulanga inai le tuunga whaila o se tasio tuunga whaila pero silo na matau tia, mana matia, le whai e le temi whapene i tausanga te tasi. E o mai le temi nei, o le iputiai, o nisio waa laulo i le tuunga o whaamarolo ma le tuunga. I le temi nei, au anga i atu i vaenga e pero sili ato na matau tia i le loulo wale sami mamatangi, e peona valo i heina. Ia talanal ne yaso, maua sa sifia tang tauma malanga ia tu whae ngole vaso, e roa ila sang fua, soi poia. Papongal malo tātou tunu i le tautua sunga se yoli umalau, mori pa maro mori pa ptai, sunga se yoli poi, le tautua poi, i le poi, tausanga na pai uina i le manuia, ya, po i alvi inga i le li, i le ngaru rue poi, ya, mawar tātou manosi, mai sora tātou wara tātou ngaru rue ai, tautua le atunu, ya, pai a mole vi inga no tātou tua, o spa fonga foi har tau toa se uri pe atane tu line lua sta benga tala tau lea tu maulu pela fa mawina e au kilani loso tolu le mafanfana o lo tu maua le pela fa mawina mai au kilani ia malono maru le fiapis fu leono o le sabili o lo tu mangi mai sauti sifo o lo sulu la a wawa po nisi bahinga au kilani o le benga mua tae winga po nara tau e le mai anta e au i la sto nai matango pia sulu la losu tolu le vela pa mawina
mo anta e ao lona manu po le pos fulu ma le ono o le vainga le sa ia o binga po ina le tau ele mai mātango fia suro la o mai tātou tā po inga i la sa tātou talo tātou au dia le tau sang fau loso le whale vela pa mawina i le sa mano manu le pos fulu ma le fitu o atu lole i le sanga fua e ano no folo i maoto malawa umkwa mawhati munga au o fo i le sanga fua luas fulu tolu le vela pa mawina ia malona manu le fiafi e se fulu ma le manu o le vaina ngā tai whale mo i lātou tā pena iai ea whale tonu tau le soa pena po i ata e ao le asto na i a sā sangfua ai mana i a tau le aso lua ea le lama tā pena mai o e sile fia e tau na ave a peo le o whaola ea ave a peo le te poni fia ave ai mana ia ea ave ma le maa spea po e ke upa ure si maa ke pongi san ea le maanga koe ia mala aulo ia le pao le la ngoko babe mai pau tuanga le wora sai te ni sila mai time ni sila tanga venga le ICC pa ta lo pasio tato tonu ia Samoa ia lo tu maule awa fo ia lo pa una ti munga le mapa Samoa todos furu le bela pa moina mai sio tato tonu ia malona manu le fia dos furu ono mana tu ala tano tanto fielo i tan sanga sio tato tunu tato o lo fa pena o na mau i tunu mau ia ba ma ia le Israel moni lona fa malama i shona tunu po pe fe mai ia o lo talo mai po i la to mo tato zwainga ia no pa to lo mana ia lo awa ai lo pa use timu kau mai ile sibodo i Albany mana ia solo la o se vai na wai kanto roto rua matau po tanaki mano tu i lo awa po i ai lo pa use timu pero mano pa atu pe ia le ngadu po ele pa po ai le fancy o se vai na pe plenty pasal mai kin country kispol mox pe la mo Wellington o lo kwa mafa ti munga i le la mo Wellington ia manisi vai ngonu tu oi pe o warapa palms the north navy amazing tauranga ea maklai sete mono nu tu oi i olo pa uti mungo lo awa ai le mapa o ma nei le ma lu sa bali ki o sa venga na tara tau sa venga si o tato tunu ia mispo ni si vai ngonu tu oi ia wow por kalame fa nga solo ia tato nga ia tu ma fo lau atu e to ya sole nei to sanga lua o lua fa o lo le lua o lua lima ia ole na tato vi fa manu fa tai de lo for le tua fa tai me fa mona ma puto man la mo Wellington ia ole na pa uti munga sa mali lunga de munga wa ni mata ko mai da ko lalo on ko manga ia ole sa mali te munga pa longa ko ma fan mana ia manosi Mazelina Brown ia lo patu malo Merry Christmas le manu akenese asianta sau ia malo lava pa tai ma to mai pa tai amosa mai melpone mai lato umalava o lo fa pena ona ma puta mai se sai le atu le tautua le Enterprise Motor Group e le sunga ya kuso fiele ya mo boja mano ia na fa ponga po le malo le tunu e se la to fo tautua fa i o le neto sanga e fa ngo fia ia na fa talo fa ia ai fa ngo down fa ma vai Yeah.
se manu afano o itale aile o se tofi Saliha batu mulia ifai ngata ai mal sali ole alofa ilotama a ole nei ua motu sia ma fai ngata te patasi I longo e ngā ao e tofa Ia te patasi I longo e ngā ao e tofa Ole ale ngalo olo suapa le mana mea Ole ale ngalo olo suapa le mana mea Se bong Maria le ba ba band io e mutsi o le maptang. Se me pa ngata. Ele pa ngofi. Mutsi o le maptanga. E tuam nia io e. Au tata wa nga ia tu tau sangfo. Le o lua su tasi mara binu te mote ali tu na. E tasi le tau tua de radio Samoa su lima I watoru wa mo. Le o lima ponga mua ma taito io e. Le upatis mai ia le sunga ya au kuso pia le lei. Tari tono pia lawa o espam talanga o no parisa tu ya maare tau tua le Enterprise Motor Group I Manukau City. Ya nisi mele o ele maro si o taito lawa penaan pa ai loa mai. Ele sunga ya au kuso le mo mai. De ngang pa anoro pa talapatu ya o le uso wane upa ia mo malu au kuso pia le lei. Ya o pia lawa o e pai maponga tau moli o la o tau fo I tau tua. Le leo ngā ngaifo le la fo I o la o tau tua. Ya o maulunga langa leo le li, tai tonu mō whaamniang fo el Krismasi na i o tau ainga. Ya leo toi fo I tātou, o mui au kou ngafka koe fo I mai. Ya e whatana paku le ngang wha. Lono, kuso? Ya, malo le, soi fo maua malo fo le. Matasi ya, o lau fionga taito, ya. Tata, longa fo I na papena hao na manuia ia sulanga umole o le Krismasi nai tu o le vai. Hai. Ia, le ngata fo lea ia o le loa si o tātou atunu o lo whai hoi na maua mai ka whasalalanga le nei tūla o le aso ia. Ia rama. O lo mō fo si o tātou atunu ia le toa file mū ia ma le file mū fo I o le tua ia mai se le tātou whaafeloa I o le pepe le Krismasi. Ia, atonu o lo tau whai lo fangia le tua ia le lolo si tātou tunu. Ia mai se le so se vai na pui le pui vai tau as. Ia. Ma lo whaamtai, ia, manino lama mata le vai, e le tau se ngia po I le alofa o le li.
ia i la o tō fo i whai ngā ke si masi le o tō e fo i mai ia o papena alo mna i tau sanga po ia o le vi inga e fo i le atua ia e moni lava manu ia fo i ia po panga fo i se o mātou fo i a inga ma po panga sa i mauso ma tō papine ia whanau vane papunga na tulu ia mo po si pata singa ia ta ape i loa ia anu lo linki e su o le meo rai ia pa tai ana papel e lua tolu na ya ia la baile tai mi ana ai ha le pues pato a ma su puta sa o le ale ya ule la val parang ia teo so e ga vai na ya ai paptai le ni o lo man via me umama tai umale ile a ai fa tai mo mato wa no taito la foto au kuso o te lo le wa wa le to po fu male ai o le wa a tato pa ma ya tu la mole o le fa ai mo le to sama ye na te longa le telefone fa ma talanga ia o na wa o le enterprise ia mlan tua ia o le wa lima tau sanga le pas lima ono tau sanga salu na tau tua ina le tau aisia le tato atunu ia ai mai se ni sila atoa ia tulanga masan ia lo fa wau pea ia tulanga o le tato campaign ia po fai ma me alofa ia po le tulanga o se le ina ia fai el fa tau ia pete mana fa ITT ai le talafu fai as a deposit ia o le tu fo la tanga fa le nei vai tau ia le tau se leni ia o lo tu mau pea ia tato wa fuanga na ia ai mai se a pe po ia trade in tau ta vale ia o lo avanoa le tulanga ia o enterprise ia ala tu finance ia la ko ia lo no winga ele a cose i tula e fa tali ele tau sama ai mai ia tulanga Taito ia o le tulanga o le talamato ia tapuni la so mua ia ona te kala foi le mato ia so lua o Januari ia o te lona wa nei lao Taito ia kamalia tua ia le tau sanga fausi o tātou atunu ia o le fu o tātou pa lata fu i le whai unga nei tau sanga si ia nei tau sanga i ngalo na whaima i so se vaenga ia ia le upo le atunu e le asa whaiva asa mau ia o mo fo nei a manoa wa au te le ilo e tue se matua manoa ai le o le tau sang fo ia e fai lo le fa tau vai ile ma suyo le pule nga fo le enterprise ia a tua so tu malu pu enga i se ta tu no o la fo i se anga po se tu o le tau tamali fo ile sila ile na tau sanga fo i wa ta tu fai ta waso nei ia e po tu lava tau tai ile atua ile ile di o le ba ia ma tu te matua tu ina ia ia lo familia le ali mai se file mo le ali na ia mafai ona tato fatau no o tato fola mai le aso mo ia poto sang fo ia a wa ia tute ma fo fanga fo ia no tato ai ia ve lo le fatau ba ma fo tau mo o sunga pulenga ia mai se sunga le pule a cherry ia ma le au fai malunga nei ia lo follow fatu ma pampani atu tula maule pasau me tuai mo tato tau sanga fo ya le to mo se te lo inga ya al tato telefoni masani na o le over selau ono tasiono pata sivali over selau ono tasiono pata sivali e fai fon mo tato address o le lima pitutolu Grace House Road i Manukau ya su mai pe vili mai foi le suale di pule ya a Terry Corn ya tama fo ya tau papo ya polo me fo ya au una pata wa au kuso fiele lei ya mo e fo le tato mala malama inicio vai o lo fia mala malama ai me vai tau ya ai
whātai e lawa taito mo le mātou a manoa whaaulo tai fo i le pulenga le tio ia o nei a manoa lo whaelo ma whaeloa fo i le marase mātou o se tātou atunu ia se au nanga vai fo ia le enterprise i nei manapau ia manuia o le whaibalo filima ia o te nei asu walawa le tau tua ina o se tātou atunu o lo mo mai a tātou whaasalauma whaafitai mo le mātou a manoa ai ia manuia ia toe mo nei asu. Malosa noa Augusto le lama ua longpa tuila lama pa ponga mano le atunu le lama lo ponga tau moli ia ua po ile sunga le pule ia teori kun ia male a tolo tau ngan wenga le tau tua le Enterprise Motor Group i manukau ia muna tupul pa mano ma pa aptal purenga le radio Samoa i mo matangata le tau tua i foi ia o tau ele pa tua ia ia o lava su fa ia tu lo pena la mon total yang le fo le li na yo so ainga bani pa ia man ia mo se tau sanga fo ti le mu ma le man via mai lo ta to tua la ta to fe lo ai fo stai mo luma morta mine alo fa te la tu man via ngar vengo to ia gus ia pa pena fo i fa tai mo ma to va no ia fa so i fo ia so i fo so nga Augusto fi le ia ma na ia lo au i le olua o wha o iwa fitu o dua o na wha o le olua o wha o iwa fitu o dua o na wha pe te tala noa le over se lau ono tasi ono wha te si vanu o le over se lau ono tasi ono wha te si vanu ia po le lua fitu ono o ai mo uma i lau kompo yaku lua fitu ono o ia le luanga i sa o lava le 5 fitolu Great Savro i Manurewa ia e maua la tō fo i tau tua le kampania le Enterprise Motor Group i Manukau City, Manangang whānoano. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 555, o valu se lau, lua, 555. Alofa Samoa, o leo whangasolo whainga me alofa o aso whiawhia o lau tīmana wholesale autos. Tui in mailo sa, ma moa tuai sau se leni tolu after cashback, ai iai inga whaaptoa. A whio ane lo le tīmana wholesale autos, i le lua valu Atkinson Avenue i o Tahuhu, pe vala au deli pule i a ngalwan mana tai ngalwan mana, i le lua fitu o wha ouro fitu. Lua fitu o wha ouro fitu, po le over se lau wha ono lua ono lua tasi. Over se lau wha ono lua ono lua tasi. Tīmana o le tali ole, yoi. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ono whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesoa soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le ovalu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Radio Samoa. Taslima i watonu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fatalo fatu e te osa mo ne yaso le swafa siti esel tato li faolo Yesu Kristo. Ya malo la val soi fu manuia o amai oe. Ya anga le foi le tua ya te ne yaso so se me o e fa fonga mai ne proclame. E tato proclame ne le areto le ola e fai foi ma fa malo si au ya te ne yaso. Ya ole nta upule fitel no ye mo mai ile fai upule fitel no ye le areto le ola ne yaso mo mai le Roma mta upes fulua. Alona fai upes los fumatas
Au ole whaato ila loina oe i le leanga. A ia e whaato ila loina le leanga i le lei. Ia, ole o sākangi ia o langa ia meanga sau e mai o le leanga. So se mea ke whaia, ia e mga o sākangi e whaaleanga. E o wholale o langa whaaleanganga, nge e mangaku oe. A ia le lei umatangata. E le whapea e whaaloa inga maa lofa le tu ia ke oe. O ngā alofa umale o kangaka ia oe. Langa e le ngā o kangaka le le o langa ngi. E o le o langa ale inga kangaka le anga o le ia afo. Ala ki mawhawho e kaunga le umakangaka. Welcome to my world. Welcome to Samoa. A e alu ki Samoa bolo maa. Kia roa lofa i tangata Samoa. A o... E ai, e kangaka lelei, e whai kangaka leanga, e kangaka loko mama, e whai kangaka loko leanga. A wala ke ima e me ipe e lako e se mai kangaka iao. Langa e whapenga, o sākangi e whape o wauki sākangi. Whamai, o umawha o soso e sākangi e suf mai, o nā alu ai lea o sātani, alu e se lea o sātani, se ia se aso. E lea la e o la sākangi. O lea whamaile upu whapalangi whapea. The devil is at its worst, but God is at its best. O le makuanga lue mai sākangi rongo poge e wari kiwi, ora le ngā yoi sākangi ngā o mea leanga, so e wari kiwi, a whapea langa e fia, e umolonga e wari kiwi, whasio kangaka, whapapomu, mea leanga i e whaika maiki, o le makua como me leanga leo langa. But when I turn for that around, ke vai fo o makua ese alenga yoi mai le tu al kaimingi kupo nga luenga le tu e o Samoa o le makua mangai o le luenga le tu ai alu foi la siku e fai kaul menga ai alu ke vai leanga al makua leanga ai alu e vai le o makua le leia o langa o leanga luesa kangi i makua ka mo fai faleanga a le fo enga lue ia Yesu e a mai le nanga wo o yonga kaimi muri a lele le a fo a lele mo menga le o river ile ilungo le ai ele maka o river vai ngi fuala o manga ia mangi me mangi monga manga ia pau o le meva ai le o river se me o ye se mangu pe a o mangongi ai mai se apa pe o mangongi ia o me la nga e halu ia le o river e su ese mangu o pe ko mangongi ai o le mole me le honeybee ke ro me fo le honeybee e alu e su ese me o ye se nectar ni fungala au mangaia nga alula ia au mai a lele lale le oreva e lo le leia o le me pela e resu ai a lele lale hanipi e lo le leia o le fungala au le leia la resu o le fesili la o ese oreva po o ese hanipi o le hanipi e lo esu e mai me mangai a le oreva e lo esu e mai me pe e o makauria la o isi kangaka wola i me pe nga le pau ala ko me fai nga le su e me valea su e me le nga e ola pi ale mo se me le nga o le fie le ska o vai me ngo le Facebook o la ngal me le ngo le Facebook ia o vai ia le fa le ko ngo sa kanki o umar ka muy Samoa ale le wo so me ku ngo le Facebook o vai la o mo se me fa le nga se kasi se ingisi se singa me o Facebook e la ngal Facebook le siku au le siku wa avea ma mea ele mo moe file moe kangaka o nga ole va ingol ngi me o Facebook ale ai ma se me fa le nganga se kasi ke mo mai pe ai lo me le nga uma lolangi ngi ai kai ngange ai lo kala uma me ka usa mo ma ka muy nga le olanga ako ole ala ole si ngaka ale mo ngi ka muy nga me fa le nga mai o me fa le nga mai o pe ole manga ile olanga sali ole oreval me nga e alu su e mai me pepe su e mai me leanga a le hanipi e su era nga fora au mangaia e fa penga for kirsia e su e nga olanga fa leanga e mai le upo le tua we fa longola o le upopo mai o wale fa to ila loina o e ile leanga a ia e fa to ila loina le leanga ile le lei e nga ka leanga e foi kanga ka kom foi fa leanga lo olanga fa leanga ai o koila loi e lisi o kamanga makonga lui so sa umea e fai keke la ku o keke la ku fai mako mea o so mai fai melanga ke
Sori. I wo luanga la. Pe u fai doa mai le tua. O le uso lea. E la kom fai a ia e kike. I o va pero. De aila. Ki rora mea fai. O overlook. Auangi I whaako I la loinga oe e leanga. Ora, kamale awa e koe whengila ko mea walu ave eskupe so soangi ei. A whengila ko mea, a whengia ngala au ke aloa au iau, ewa ewa ai. O ke loanga le leia, ele o malonga loko ia. A wa whai ele o unga whai ele mele, o ke ua ulaku I o Samoa, whai mea mo manganga ia. Whai akule mea, ia wa kia e, wa ele whakua kue whai, ia au ke riloa. Ele o au ke kau wafo e ake, ala e ke vai kua, o la ele a mea loko leli. Au ke aloa whai, whai a mele lei, whai mele lei. Ia o poangi ako me fai lako loko o alfa I me le wo olo ia pia ke wo ko ka lua fe sulu a ke wo so ka mako kalango o fa ia fa maria ku foi ke le ro pole mo le filia o le ku fai mo ka ia a wo ma fa maria ko le wo a fa merka ka mo ronga me wo le ka ia ara como foi fe mo na o iskanga ka kalango le alofa ali fa ka a o e kaukala I le lofa. Ma e whakaikai le lofa. I roe le aso hako ai o kangia. Kusa wako I lalo le leanga I le lei. Nana kam whaisa kangi e whaleanga mai ngaka le whaleanga. Au kiri wa ai onga leanga. Ngo wa ai e lofa le kua I ai. Whamai le kala paulu. Auang I whako I lalo inga oe leanga. Ki lola oe. Me waranga ua ai. Waranga whai oe kaikai. Nanga I kaukala I le alofa. Ma e whakingoa le alofa. O isi kangaka, kaukala I le alofa. Ai le alofa whakingoa le alofa. Samoa, awangi I whako I la loinga o I le leanga. Ai e whako I la loinga le leanga I le lei. E le kangaka ngai vili ia. O kam whai fo e whai. E le whakingoa ka koukaua. Kam whai fo e whamangalo. Mai vai o e le kua. Langa e kau ia o e le kua siaso. Ngaka ngai vili ka ia me loko leanga ia. O e mamanga o e ese mwhai se me ke leanga ai. Awa ki kam whai kau ia ku. Me I mai o e kua. Aru o I le kua. Pei o le ae koe. Si ia e apa au pei o le ae koe mai lele. Awa kam whai fo e mess around mafuia. Ma you can't expect to fly with eagles if you mess around with turkeys. Ke rore aeko, e le fia sau misa I lalo fuia ia misa I mo meo esi. Ko e pea fuia ma I ao ma miki e kau I lalo I esi ia. Ai lele o I le langi. O le koe mai lo whakaika ia o sikama lea whapea ai la loko leanga mai ula ko leanga aku. Ai a mui mai o mui aku le ai. Ka roa ui ai le kua. E mai e le soos ma whaari mai le kua mo ki kiro mai lalo. A leo muri afe mai. A langa whiwhi o le kua o kei roa. Langa e kaukala I le lofa. Mai ola I le lofa. Langa whamerika la kuspai. Ia e whako I la loinga. Auang I whako I la loinga o le leanga. Ia e whako I lalo I le leanga le lei. Ia whako I lalo I le lei leanga. Ia mangu malo le lei lo wolanga. Aua le avea o e miskanga kai kaui. Aua le mea o e miskanga whai ainga leanga. Ai avea o e miskanga kai whai ainga le lei. Ma whaea le atua e malo le lei. Ai le malo le leanga. Whamanguia le atua ia te o nei aso swafo Yesu. Amen. Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Toli maya
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le R-Dash Travel. Tala whalava Samoa o whainei o eni ma le tato whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le Car for You, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Great South Road Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So whase fua. Ta alofa o lau ingo e mele palamo o lau ngaluenga o le sa I le awala ma faufautua I tūlanga tau mo kesi e owa le luas fulfale tupe o mātou ngā lulua I le taiminei. A fia whaatau sau fale pe whaale leilo maota pe tu whaatasi ai tā lafu pe whaatala nofo I tūlanga o lau mo kesi I le taiminei. Pala au mai loa au le telefoni o le olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, po oli emaili emele.palamo@loanmarket.co.nz. O le tutongi o lea au onanga o loo kawa umai whale tupe o loo mātou ngā lue e fuli ai mo oe. Pala au mai loa au le telefoni o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Ua na o le Radio Samoa, se furulima ivokuru amo, tau tuaina oe ilau ngana, fitua so le vai aso.
matang ele anga sunga wachua imai ole va afi aue ae se ifai mai sau Aoauli mai kasa Petua ini mala Petua imanu Sau fungala upele Sau masina ipubai malu Se inu ane ai Sama ole nuku Wale ba una epa, le ai na mama swinga. Mana ya epa, pe ole epa la toina. Mana ya epa, pe ole epa toina. Vai sau duwe si vai la pesa, vai sau duwe la pesa, vai sau duwe si vai la pesa, vai sau duwe la pesa, vai sau duwe si vai la pesa, vai sau duwe la pesa. Vai mai ai la duwe mai, vai mai la música. Vai mai ai la duwe mai, si vai mai la música. Sala, o passe de ona, sabia te nei doina, papela batai tole o te pai no wainga, papela batai tole o te pai no wainga. Vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese. Vai mai ai la duwe mai la música. Vai mai ai la duwe mai si vai la música. Vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese. Vai mai ai la duwe mai la música. Vai mai ai la duwe mai si vai mai la música. Vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese, vai sau duwe si vai le pese, vai sau duwe le pese. Vai mai ai la duwe mai la música. Vai mai ai la duwe mai si vai mai la música. Sana, pa manulo na lova, pa manulo na biina. Dedi e kuma ala la ngaderi, ai soli para ila le fili. Ya ala la ngaderi, me pese na osana, pa manulo na lova, pa manulo na biina. Dedi e kuma ala la ngaderi, ai soli para ila le fili. Soli, soli, sei soli, soli matu ai soli. Se soli la le fili, soli soli se soli, tu hai soli soli se soli, soli ma tu hai soli, tu hai soli soli se soli, tu hai soli la le fili.
se mai i le fili a lola ka i le ali. Soli, soli, sei soli, soli matu ai soli, sei soli lalo o le fili. Soli, soli, sei soli, tu ai soli, soli, sei soli, soli matu ai soli, tu ai soli, soli, sei soli, tu ai soli lalo o le fili. Ua ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Vale, mainuina le ava malasi. Ai to tasi tanga to maliu nei no fito ai ni ta vale se lua le state highway lu furulima de va Thames, Coromandel, ile tai nei. Padi ai leo to fatanga ta sa fia i manua mitmiti. Ofule ofu paola pole live check it. I lungo le sami ma le vai o se a ngani lea ma le vai nga leo nga te fali te ma le poter PMN. O ni usila o fite ya e mo se tau sa piro sili atu na leanga mo ila to e male lemo. E se furuono ma se marfito o fara vlave e yeso tanga bava ngota na mali li wenisi. O ila to ia ele ofuina ni ofaola. Awanga ia tu le vai tau o tu mafan fana o tapa e Coast Guard New Zealand. I tangata to te siuma e muri tai le fautuanga whaingofia e tasi e whaasa o ina ilola. Ofu le ofu faola. E rusai me wha maunga le official sa ngare mo le vai New Zealand le Water Safety New Zealand. O le tausanga nei o se tausanga piro silia tu le ona matau kia. Tino le tangata sa whanola e mafumai i le mali le mo. E se furuona mai whaalawala ve sumare fitu sa whanoi soi fua i le mali le mo. Whaalawala ve yeso tanga mawa whangonta e ye tangata ele ofuina ofu faola. O tangata maori ma le Pasifika e au fia e la to piro silia to na fia ai i nei whaalawala ve unoa ma le ofuina leo ni ofu faola. I le vao le lua su wha le lua whamare rafutolu. Fast mari me paseno whaalawala ve uma e mali le moi tangata e au fia tangata papalangi ki wi. Se furu varu pasene sa au fia tangata maori. Se fulu varu pasene ia tangata Pasifika ai ona pasene tangata Asia. O Rob Makoa le te iulo whaatinonga le Coast Guard New Zealand o ia tā paina tangata uma e ofu whaola pe au le sami ma le vai o wao ofu whaola e whaastau inai le soifua. O tau fia nei whemalanga inga wa alele lau pase se lua le wa motu e lua le Cook Strait o no le moa marolo su matangi wa fia le o ngā tonu le tunu o ti munga o te iai le telo vaenga o New Zealand i matangi tō whātau tau ma le marolo se o ngalu ma matangi wa fia le o ngā tonu le tunu. O le tae o nei sa tūsi ai le company vaa ale Inter-Islander i lungo le la tō pengo whamtalanga e longo ai pasese o whai ngā malanga o le Australia mai Picton i Wellingtone o le whātau nuina o le lolo wa sami. E tō tolu tangata sa po ina leo le tae o nei ma se uto o lo ngoi e tu sa le tau ma le lua te whitsa lau. Peo na li puti ai i 9 minuti o mwai atu nei o ngoi pe o mea whaamanongi lava mea ai ma mea te alo sa li putia le ngoi ai la tō nei ma se whaloloa i Albany. O se tomaitai sa mo sa whātea malana ngā ruenga no lana tau lima pe ale o mamanu whasa mo sa taina i ona lima o ia tāpaina le tele ato le talieina ma le mālama i le tau o pea whanganu. O Tracy si a lenga pili le tomaitai sa mo Amerika e la tere whantau sango ngalua le company vale le Hawaiian Airlines. Ai pe tai. Ka whale a ngā ina lana tau tua le masina neina o mai ana taina ana tau lima ia me. E amana ia ilona te maolo o ngase tinga ina. Ai alongo ila vaenga o tala le Pacific Beat, o le tau lima o se te tau lea ia i la tau, e au na la tau maua a wai teleson ta ua. E mwhai o na vea matala anga o lau fōlaunga, o tūpuanga, ma le mea i tisa wai. Paria se le ngawhili o lana tau lima e whailo ai le fōlaunga lona te māma le whetoi lona soi fō māloloina. Ai mai se ai o lana fōlaunga li tau sia le oia, e tu walatu i lea vai te mi umi o a whianga lona soi fō māloloina, e ala le ngase. O lona whate eina o langalanga ai whelaflafo inga le kāua te loanga nuu, e patino le e Hawaii. Le oro o vea ai pea whaporensia, ma sao tāua ianga nuu, o tangata o le ele o Hawaii.
Isi whaamtalat, sia sa whaamatuina le company vaalele le Hawaiian Airlines. Ta uai, ele isa latu manatu e toi whaalia ini mata upu whaawau o au fia tangata whaingaruanga Taito. Tasi, mata uai, o tangata whaingaruanga ere o ngā lulua i tiute mo le whaafsanga e mamalo a siasi. E pio le au teo atu pau i vaalele ma tangata whaingaruanga i uta vaalele. O lo whaatangaina le whaali o lato pea e taina, e le o whaailo aini ngana ai po niata e whaamanu a loto. Pari ai foi, e uilava i lo lato maana malama ili tāuonga numa pea e Hawaii. Ai o ai inga wa whaataatia, ina ia mautino ai o le lato kompania pio na whela ua ia malo mai le lulangi, ia tū mau le whaalolongia o i lato e masani ai o na le ai se mawhana whana. O ni o lato whaalongona ini pea. Every time. E lata mai nei. O le vaalele ma le kompania le Hawaiian Airlines, tā teu ina i le ata o le tamalo kingo maso maso o maui, le so ato le tino e pea. Au whaalaulo ina le ata tifanga ale moa na lua. Whaali ai e lea company au ke topa, ono tangata 4 hours o nei, e la tu te mita, e whaso ina le lanto waka nu tali malo. Ma ia mautino ai o malo whaarolongia o le a whatofu ina i le loloto le mawhana whana e le whatusalia, ma le mata ina e la tu te maua. A whai malanga whatasi ma le company vaalele i le Vasta Pasifika. A whaali ai e si alenga pili le Pacific Beach, ta ia i loa lava ia ia inga le company vaalele ina wā mata whaingaru ngai. Ma wha e tete ai i le kawaina leo lana taulima i tō tinglima. Ma e whaari ai, e tali tonu e se ser whai unga company vaalele wha malolo oia o no lana taulima. Ma ua iala ngona, e ao lamona iei se whatananga i tu tonu ana ia inga. E whatanga i tangata polinsia e wha ilo ai o lātu tali tonunga, ma lātu wanga nu. I tā longa o le tai whono mō mua le laka pia New Zealand Prince Imbi, wa a waida porokala me amata ale kiwi curry. E whesosoni le longolongwina o tangata taaro la kapit del tonu iai pele ai Ukraine. Wa a fia le taua. O impi alo ngā rue whatasi ma Sir Graham Henry. O ese tangata e ngā rue male loto mani lie. E whesosoni ai au la kapia Ukraine. E whawawana toleni mwhalele a tili le tomai o lātu tangata ta alon. O MP o le sui o le whātua tuanga le Kiwi Aid and Refugee Evacuation. Tā ia longo ai ia Team Beverage o le reiti o le New Stoke City P. Tā ia seasi tangata tā alo Ukraine, ma ia mawai. O lo wharo lava na tā alo la kapili teimi ato o sfa inga Rusia. O ia ina whamoe ngā alo kapia Ukraine. E qualify mo talo ngā lo rimpenka. O wa ngā lulu ai MP whaatasi ma le kulupu ori e to luas fulu ma tamaita e to luas fulu. Mo le whaavaina le au whaavao malo Ukraine, whaatasi i le taimi o wheweshia inga o ia i le tulu. Ma ia whaali ai, o se tūlanga e matua i whaaloto tele nai. E tō lua i ni tangata o whanaso i fua mai whaapaila SS te lua lo awa i tū unga whaapaila whainga tāle Hobbit Race, mai Sydney Hobbit Yacht Race, i nau tau whaitaia i sail booms, i tāle whātai o New South Wales. O sail booms, o pouia e whaatontonu le mea anga iai le lao le paa. Di potia mo iai le isi tua le vasa tase mane, o le seila mua sa ala vea lea pou i le po ana po, ma tau mo whai isi seila e whasau ina nola, ai sa re munuia, ma toi me milo ai lo le whawhai lai anga iatu i Chavis Bay. Lua i tula muliana, o isi tama seila e tō lua sa ala vea fo i le pou ana whawhai lai le bowline, o le isi sa le mwhai ana whasau ina nola. O le vaa leo sa whapeo ina lea whaila i lona lua sa fia sa tupu mai ei le whala vlave. E bena whaatulanga inai le tūnga whaila o se tasio tūnga whaila pero silo na matau tia, mana matia, lea e whai e le temi whapene i tausanga re tasing. E o mai le temi nei, o le iputiai o nisio waa laulo i le tūnga o whaamarolo ma le tūnga. I le temi nei, au anga i atu i vaenga e pero sili ato na matau tia i le louro wale sami mamatangi, e pio na valo i heina. Ia talanal ne yasto, maua sa fia tang tauma malanga ia tu whae ngona vaso, e roa ila sang fua, soi poia. Beta Drive Doctors i le tau longa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi,
o tuipui pui la COVID is fluiva mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whapea ma tuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo sauva noe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i maangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Ta lofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ai tole mai su tasi minuta no te ai tu lai lua pa pokon maro le tono le wina tu muli o tato tala e pe ona tau tuari sunga ya se yuli umalau fo ele ne fo ba yaso a wina tu lamba i lau lamba ngana mori pa maro mar pa tai lau sunga se yuli umalau ya to fo ilana tau tua ele vai asfo e manuia lava lau sunga mar pa tua mar po ano mo tau sanga fo manuia le lofa maranga leo le tua to patalo pantu le maurunga lo tato tuno pe lava maputa mai ai au kilan manu tu tua oi porovan patalo pantu ta lofa lava patalo pa le fangarong pa ia le tua ea ta tono lo mnia lava ta penat foi por clame umar fa un fo neto sanga ya me se foi wanga ya tu tau song fo de lofa maranga leo lo tato tua patalo pantu e tono maro le tono ia lo mau mai tau tua fa wa de Radio Samoa su nima iva todo a mo na tu lo sia i tato pamnianga sa mai lo tato tua me se so i fu la le muia o le malosi u tato wa nga ia tu mo tau sanga po fa amoe moe le tua tau tai o ia lo tato sai manuia ari tato fo longa atal bati a me lia fa mo na me la mo Wellington ma lo la nga due lo fo sa bali Marcelina Brown ya lo pantu manuia fo la nga tu mo tau sang po le malu a ke nesse asia tsau ya fa tai fa na po ya fa tai a mosa ma nga mai me pone ya pa ta lot fo ya fili le tuala so fo me tai to fa ni atu ki smasi o fiong mar patua pa te tele lava fili le tuala ma le ainga ya lo pa fo i manuia le nga ai to sang po ti sina panti ave soli ya ma no lava ma puta mai wai kanto i me tone ya vai le vai kafe nga sa wala lo kau mo so la ko kau ka mission bay Venga acá el Mauri. Peniamina Alposio ia Merry Christmas pa tai manola ma mai Fatima Lome Tabita Isatek ia manola ma via fo ia fo fanga atalo patua Marietta pi pa tai ainga manola le ma mai I o tuli le funga mai America ia Merry Christmas manu fo ia malo longa lo patine atu na minuto se sai atu peto e moa le sunga le pule Car for You sunga le ia rek me ia ta tono lo mnian mano ta to no o I mauta manao ta po inga la toro ta to no ma lo pa pongo mai pa tai lo to talia ino lo fa ta vai mauta manao ta to ma huta mai la manita ya e sta impo na pa mai ina po le tau tua ale o una pata wa lo pata la taito au klan manu tu tu au yo ma o ma lo pata wa a lo patu o tu no o ma o a lo patu me se la tu pata to ri nga se nga se o tino ta no fai
Ia, alofa atu ta talo le whamano longa le li. Au sile fia le li. Te au ngangi atu, te bala au atu. Tani no tātou tua. O ia lava le fō mai lana whamano longa pa i atu, pa i ane, pa i po le maro le tunu. So se mauta ngasi mauta malawa. Mo le malosi tātou te au ngā mo ia malona pina. Ngano, nise o ainga pia ngai pa no anga o nise pele i maptanga o motsiel malanga le mariu. Pa masele nganga o le li. Ea ai malola ma pa aptai maro le tunu. Ma puta mai manuia. Tātou fōlaunga pa ai o le neto sanga loto se tele wha atua. Ma le tātou taritonu. Ele tu la po ia lo tau so fo mo tātou wala au lopa le li. Lo tātou wha atua tu vatas. Tātou atu i le li e tau tai o ia tātou sā. Pai uina mania le lua o lua whā. Tātou mau atu le tausang pō le lua o lua lima i le matango fie o lo tātou atua. Ia e pe me singa sipa sā mo se sa dia kurit. See
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whana witi. O tuipui pui la COVID River mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale la wiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Crazy Front Manrewa, pe fraso tai mai le mato telefoni, over te lau rolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Tala whanawha o tia roa, ua te talaina neile ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tala whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O tau su e saunga luanga fo, sau loa le Bowmaster, o le tau sa ini tangata tala vouto e malalosi. E ia iso to mai le wha ila ino ua mea, a le ai le a whaina. E mawhai lava o na awa o ina oe au e whainga luenga. Le le to tongi mai tu la whainga luenga. Pala au loa ne le Bowmaster, i le olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Olua tasi, ono lua tolu, tolu tasi ono. Lua sporono bilite wa te aile tu lai lua tau tua de Radio Samoa su lima e wa tolu a mo manatu lo mrien maro le tātou no ma no le pane ma no fo ele io e anga ia tu le tu mo le tu manga ia sulu la i la to lo i mta panga tu lo ngana ia e le matana io e o se tier manu o tanga ao ia ko fo le ngai ka mai ki tu fauna to mai te o tai e au le sami ia o fa le mek fingalo ia ia e mone le anta po nga te fo le o tātou wa pata mana o tātou a matala leima ka penga lei ia eva lei ia fo i mai manuia ia ave vinga le tua ai manuia ta paunga le ne aso mano longa o ta longa e ka le sia fia ia pamlia le ia ta alfia fia ia mau ai se bi inga le ia le o ko singi o mano ma le per ma kanga pa mai lupe petati taito nga a boka me ia kausa me ma ko ngi America Samoa o vako ke lo o lupe me nga a boka mo sa vali ko sure a via la boka o lupe petati ya lo vako mo ko vivia ava ia o song pa ia a boka o me nga ngofo po sa vali le o pe a po le io ele ya le apa a boka ai ke pinginga lo a ko le a boka ya so aku sa pani le sipi ko ya lo va tu moto le moto pipianga ma lo la le mai Merry Christmas io e Marietta fa te tele la io e o le atua le le so ma no si mai le ia fa tai mo tan sang fo i mono to monato me lo fa va ya mo ma no si pa wa ni si la o le malo ne fa ngalwenga ya o le pa o mo pa la ve po yo tu ngio ai ia pa te lo mo malo se ka vai foi ia io o ma ko ngi o la tu tai au i o tuli le punga mai America o a mai o ko ia se o mo se ko ka pes o ri David a o pole se o ka pes mo o le mo la so ta inga America man le ka for you Lua i Bavaru Great South Road i Manrewa por tol se la Great South Road i Manrewa Ioe, tala no iai tūranga o malava apa i watu se ta ngata vo lele. Ni o leke la koe whakausanga apale. E maua lau wafe tāna. Wewa, ke le ngā kope tampai abingi au ka ngaka se rua. Ia ngai whaile i kaungaru wafe oe E walako o cashback ngā me tōru wafe. Manuia tāu sanga au tūranga wapena. E mana tua pe au lau tua lalo. Ia manino mai o io
e anga tonu manu o le fisili e te malamalama i mea uma o lo pesili au ke mai pesili mtulanga po lele nai tau whaaru pesasi e lau whainga o lau taurasanga ia ai le lava le manino mai o io au ni to e mafatia muli pe na lava le tau whai atua ia ma so na tu maro ta to no au le mo so ta inga le lo ta no le over se lau lo fitu fa i bono valu over se lau lo fitu fa i bono valu le tau tua sunga rik o ia lava o le pule fire fa un e manisi po io nai tu fa fine fa tu tau si o lo o nganu lue ai i lau lava ngana tala no i lau lava ngana ma tango fie me o ma lava e anga e tu le tol se lau kreita pro i maru ma wa ka po you ele numero na over se lau lo fitu fa i bono valu mo le lama pe vala sa o lava Rick the man oro tasi iba marutasi tasi lo fitu oro tasi iba marutasi tasi lo fitu ma o le lama patar patu le sungan pa penga yoane tamali le pua ya manuia au sunga mar partua man no palo ni le kasi unga luai ya mai na to u mala mo ma puta mai ne temi ya alo ba tu o to e oi le ai ora sa lu su riva be lu te ona tare o tare tolu o mina tato tale i vai panua i le ngana peritani o ka fa ku nga ka le so asia ia le ngangi Ali, ali, hele ai umangi ka la lumba.
Ai le olo fia a e ilunga te pa ui fuai e pa Tu ulo pa ama walunga E tu fesili ai pe alo uloto O te masalo o si o fia poto Ai le se I fai mase alofa E au le whango tau le tauola Fesili ai pe alo uloto O te masalo o si o fia poto Ai le se I fai mase alofa E au le whango tau le tauola Talo fai lo fau fau le anga E le mawai sau me anga Na o le umia yo lo Ama e pai e ai wha apena Tu ulo mata pe a pe a Na vai vainga, vai malea lo faio ainga. E sili lava si mativa fia fia, nai lo le fia tele ai inosia. Te itu uia na vai vainga, vai malea lo faio ainga. E sili lava si mativa fia fia, nai lo le fia tele ai inosia. E sili lava o si mea mangu mangu, e te mawaina male filemu. Ole asosi mama na otele E te tua I le sa meme Te fai fai mali Sili lava o si mea mangu mangu E te mawaina male filemu A ole asosi mama na otele E te tua I le sa meme Fai fai mali Se kon Maria fala opa ki tonga vai Smith yo e tul fa morunga ma nga yel fa kuang ai ni o kon nga ko sang po pese sa we ma lui tau ta tul to sang po ya pa tai lau pa pese fa ma sau pese fa le nganga ya a fiofi umai o melelei e te maua fiafia ma lo lava pa tai sa mor pa pong mai o te no e mamau e mas fo ni te no tato ia te ronei pa dalavatu ia marua Pekridge ya Merry Christmas ya ma lo lava e mai te tono o nai ma lo le nga due Lucas ese ya lo patu pa umu tali e live ya ma no la ma puta mai Brisbane Australia kwa ve bela Brisbane la wel kai minge e o dul le tpunga mai America yo se va mai po fe wi ta vita la kule o la pese ya mai la to umo lo ma puta mai lunga le ampio po linga le YouTube channel ya lo fatenatu Taito moto ya mes po yo to no mau au kilani manu tu ai pela ma puta mai ai Ya, alo fatu mai e manumia tātou fō launga whaai o le neito sanga lua o lua whā tātou maua se tausanga fō i le manuia i le alofa lo tātou tua. E lea pa manatu mo tātou mea umo o tele me tutupu mai pe lava na pai atu mutu o lano atu ia alofa talia na me tsoifua mao lai taito. E oi. Resi taimi e ngalo ya tātou o mele nei. O kei mingi mo kua kele ranga oi online sore. Le skemre lea ruai e maka ukia sore. Pe ango pa se I lau aku le message le pe ango pa sore. A pasa mo mare parangi. E maka ukia. E maka ukia pasa mo mai se kau su e kua le message le nga mai ke ore. Ia ke musika o kur pare tua. Ai vo se lau si la fia e nei tangata. O ke masangi nei e si paife aule ele o tono ele o kilanis paife aule misong paritua a le ua mai ele ngo e mai ia ua mai o lua male ainga o te le loa pe te mawaina se whaamtalanga e winga i le porkalame whaapitoa o tupe maua whaavao ma lo IFC lātou te tu ina atu le se lau afe mo le manu ma lo o lo whaonga ina na ova ai I lo ingoa I la lātou lisi e tālo sanga mo lea. Ea ngā ope sili ai, ai pe mai, e o atu fo I e batu lau kupe, ia oe o
o le suafa o ka malo Michael Weston Hill. Ia, ai whai mai e whai i ai lau Facebook e mwhainga e kanga o ad i ai ia Michael Weston ia ona tala noa le i ai lau tupe. Wai pa uko na ia le mainga le message le wa fofonga atu i le manu le tātou atu. Le i konga rau ke te pongi. E o ke aka pide mua po le mo kakanu i le li i nei tangata e whaia i e tu langa pa pēr. Ia, le wo mai ia suapa po le o na istangata ia wa ka ubalea kuai mga iskangaka. Ia ele papeo e mawhainga pai me nei pai tuar pai au e tia uri nei kona wapenga. Ia le ua le ua mai me ngā maa. Pai me ngā lako wa ai o lai e lau ko pese laua pe sore. Pau ala utala o le pa manosi ma fautua le tātou atu no. To ngā tū langa lava pēr one i se sea i se si o tātou leo pa sa mo atu. Leo mutua pa sa mo le e mkwa i se ngō pia i anes le saunga le pa upunga lea, pa mole mole. E le pa pēr no pēr te oro whaita lia na metso i fō maola i te to alea lofa le pēr to. Wa mea ngā oska kwa le, o ngumkau pipio kankwa e te le kamale o ai fō i Michael Weston, hio. Ia, wa le wo mga oia, mari se lawa, e mai pa onga, sot, le pa lea po ingi pa ngau, tu lou sa mole atu no e pele lot. Ano, pa ngā mo tātou po le ase message pa sa moe watu i lau telefoni, po le ale iPad, manise o tūna. Awane se e tia ai tātou mole nganga pa moro. Le upofonga atu le, ia le te au le wailunga, le message le wa mai lunga lau telefoni. Ai mai le swapa le paritua le pai fe au tu low voi. Pa ia ma malu. Ai le o inei la ia pai fe au le mission paritua. Ai masani le po ia. Ale wa pai le mai ia vamengo o fora tu ia. Ia ma eta kulo. Le kai. Pe ngomba kule aso pa le vaso eleno o awinatu ai le message le o mo. Le e masinka mai me kau maru e lue, lo ka mapau pau, pe se me kau... Le ai masinka mai maru e lue o lo mapau, pe se lau milionga le mai e la glore lako. E kai, mai moi so kai. E se le longo vongopo sakara moa, ki pelangi angi, e ai le pakeka. Rai malia le loto ma fia, le se me o ima polonga. Ea, o le au tūna mo tātou, matala, tatalo matala i meio ke pom. Ia, ai po le i tūlanga pe au ni se ai tātou. Ia, la ua bini mai ai ua maua kupe. Au pai meo ke la kuro e mai kupe. Ia, e ve ai, wha mole. Ave kou kupe ke u mo wha konga ngā. Ia, ma kou whai mao kou. La inga i se elengi e pa so me le li so i fō mato wolai. Ia, me ngar kou mai kou wawale. Ia, manosi o. Ia, whawhetai. Ia, mo tātou uma, sa more tunu pele pe anu pe atu. E le pa tonu ina e taito le mamanu o tātou tunu. Ia, tu atu pe o au tapa ia tau ane ai mana tu natu i ai tātou. O le matua se ar kau pa se le saurungo ke tupongi. E wabe ana o inai o tātou mātua pe ale matala i kātou. Me yo scan ia o maia i lungo kako ke tupongi. Pengo fie ia. Ne ka omari nei tupe te le, wha pēr ia se koe. Ai se ia isi. Ngāra maa ngai ora pa upunga pa sa more, o ia ale kari kongu ora ngā ngana tātou le mai e. Se wai le whainga ki Apollo. E ngā pakare Apollo. Kū mai kua. Ki Apollo, kū mai kua. Taito se umok ni diwa kia. Ia, pa atatala ponga e ongonga ni me tupu mai pēr le pa tamala tātou. Pēr pa tamala tātou. Ia ai alofa le li ia mo pe tātou le to o Taito nang wa pēnā e o sapa ia i tūnang wa pēnā telefoni ia mai pēt mi tūnang wa pēnā ia manitua po tamaiti ia tō alofa i mātua ma so ia o tō i whaasino ia i mea ia pe o na ponga i nātou le maru tātou tunu o se mesesilenga mai tia. Ia lele koi kai aso so e lo mapo ke mga o se laua. Lai po e lau se lau senge lai ke le piu pa o gani se lau senge lai. Lai ko kongo lau kusikupe
ia pa ko lo so ngisi bani pa ponga le tunu ia le lava le tātou matala I mea uma ia mawha moe le tua paaptai Marieta le ainga paaptai ia sa le lava o tātou matala ano sina ati mai Merabet paaptai I o tu le tupunga ia mai Amerika Aaron Sila ia lo patu mo oro mai po marpatua Merry Christmas Aaron po aru penga benga ia pena po ia ngia ba angoto ma mea ia io ore na ma no la pa tai ele manatu mai e tato nga lue patas ia matongo fia foi ia fonga fa Joseph Louis Bell ia Maria que se máxima to sang po pa tai ngia ba ngoto ma mea ia mai la to malama o mai lunga le apia po linga mai lunga le YouTube channel ia familia le li ai tato mataala I tulanga pa pena I tato telefoni tulanga pa pena o le mko manga ia pa sa morang so e makwa se kia e makako I o tulet punga o lau pesele no patu moto America Tele o tau sanga sa ili pea o ila tau sala o longa lo o nei tangata le tau mawhainga so se awala le o se miti po te manuia o le alofa Faitino wa faalia Tautu mai utafa tafa o le alofa ma Wana fauna wa tanu le faa moe moe Wa ulava nei moe Manatu na wa amatu lava leva ai e fa ato sina mai o no fo mama fau le tu ina now to ina loai le tomoni e pule ona loto le fama oni to ilalo ai o le ti apolo to mai o tafa tafa o le alofa ma ana fauna o tonu le fa amoe moe wa ulava nei moe manatu na tupu le faa moe moe ua taunu o ta ua faa pa ia ina o malili e uma aina mo nga mo asa o sau ia manuia ma ia o se whanau Tautu mai o tafa tafa o le alofa ma Mana whana
o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. In this update, 2 sailors have died at sea in Australia as hazardous gale force conditions pound the Sydney to Hobart yacht race. They each were struck by a sail boom in separate incidents about 2 hours apart, and neither could be revived. One was on board the Flying Fish Arctos and the other on Bowline. Both yachts have since moved into shore. 9 News Australia's Penelope Leach says crews were warned about the tricky weather conditions as they headed out. It is one of the hardest open water races in the world. We have seen already a number of retirements, close to a dozen since this race started. The holiday road toll is now at 4 following a serious crash on State Highway 25 in the Coromandel just before 9 this morning. 1 person died and 4 others were injured after 2 vehicles collided between Te Puru Creek Road and Valder Place. Kiwis spent big on Boxing Day bargains. Worldline NZ's figures show $67.7 million were processed through non-food core retail merchants yesterday. Blake Benny reports. Boxing Day spending increased more than 13% from last year, with Whanganui recording the largest growth, up 33% from 2023. Chief Sales Officer Bruce Profit notes core retail spending, including food and liquor, in the 3 days before Christmas did not match last year. He says it averaged $179 million daily, a small dip of 2%. 2 Cook Strait ferry crossings have been canned as central parts of the country brace for wild weather. Ethan Manera has the details. A low-pressure system's bringing rain as well as thunderstorms and wind. Met Service has issued a heavy rain warning for the Wairoa district. Inter-Island has cancelled 2 crossings today, citing rough seas, while 4-metre southerly swells are expected to batter the south and east coast of the North Island. That's news. In sport, golf legend Lydia Ko has capped a fairy tale season by winning the Lonsdale Cup, the New Zealand Olympic Committee's most prestigious award. Ko says she's truly honoured to represent New Zealand. When we're playing in the Olympics, I'm not wearing my sponsored clothes. I've just got the fern on my hat and the New Zealand flag, and there's a different sort of pride that comes from wearing our colours and our logos. The Wellington Phoenix are gutted to lose midfield maestro Marco Rojas just as he was regaining full fitness. The 33-year-old will now be sidelined for a month with an ankle injury. The Knicks will also be without Tim Payne for tomorrow's home clash against the Newcastle Jets. Australia's gone to lunch at 454 for 7 against India on the second day of the 4th cricket test. Steve Smith unbeaten on 139. That's sport. I'm Sandy Hodge. Hey, hey! Oh! Tani tula mai wha minutu wate le tula tolu pa pokona marole atu no ura winato tātou tala I vai whanua le ngana peo tānia. Ja, het dono lo real mano tātou tono nei vainga po la Aouli la sparoile loso vitu te sema lua o lua wha sa venga tala le tau. Ia wau po kong panga solo. Anga atu pai ino le nei pa yaso. Lo tu malu pela pa mawina au kilani luas pulu tolu le mafana whana lo iai. Mana ia suru le la le wapama e tu iape me au o po nisi vainga au kilani. Suru ono le manu lui le po le manu le po. O le vainga moa tai ola stonai o winga nao le tau ere le mai mātango pere solo la me au o po nisi vainga au kilani. Luas pulu tolu le pela pa mawina. Ia malona manu le fiape suru maleono. Ia papen po le asa tatu o le tapo inga I le ali. Tatu o tapo inga mana ia le tau le asa. Los ful fale bela pa movina le asa malona manu le fiape suru malefitu. O tu le asa po pe au dia le lofa mananga le tai. Pa uti munga awa foi no folo le fale. Ia lu fangu ma fuluipu. Los u tolu le bela pa movina. Ia malona manu le fiape ese fulu maleono. Pale tonu nga te pale la tau ta pena e wasi a mai moana I le asa pale tonu tau le sova pena po e tai ao e o ala sa mana ia la tau le songa fua
ia e o la solua ai le la mata pena me o e silpia pe le ofa ola io e tauna ave ia mari te foni pe ave ai o ani pe tupu mai na ta pena ia i fautuanga re water safety ni sila maritime ni sila marantanga venga le CC to pa ta lofa si o tato tu e pele o to pingana mo tato loto Samoa ia ta tono lo la inga tu sai tato pamnyanga mai le tua ia mese o le tato ta pena tu mo le luo olo lima e nga le leiro tato mtai o lo tu malver pa mawina toru se fulu le ma pana lo ye Samoa a lo pa una ti mungo lo awa foi ma le bela pa mawina mai lua spulu ono le mawalalo lo ia le manu le piafi mai ngai apno pa antolo awa pa malu le pa usi timu sa vai nga na inisio no tu tua o se pa ia lama Kleistete mona no tu tua oi ia o lo pa pena lama pe no pa tu pe ana nganu e fa pua ele fati ia o lo pa malu mai ia le pa usi timu la manga i o la fe o ia la ko lo ia mana po ka pengal ku se la ko pa mo tau se fo ia o mo o ka le Scott a o te manatu le pola e motu i tua alo e faile ia le nganu wen a o ke manga ku po ia ma fa ma vai ia o le na pe mai pe la ke vai te choro ngora mo le se ko se lo pe so faku o ke pole ngau faku o e lo ka ki a ke ro pe mai ke o le lava o ke pole pu ma manatu i le pola e motu i tua ke le o kalanga o fa ia anga e manga ia se o omi e o ngo o la to fo la po no fo mai tua ia pa penga lama le soifuanga e pa penga lama ai pa wala o kala fa ia o makongi ia o kokai Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E silia mala se laufala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa na voucher roa, wa te talaina nei le waunanga e veni mo whaatangwai au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tawhatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo.
Pumarira Leone High School o whaalongo ia e sen mana ia o le whaalongo mo sta ia talantu o kamaranga e molo fia ma pana po lo pia ngano mo loto pa dal batu Aaron Sila ia ma mose ma Aaron ia pe mai o lai e ngaru rue mai le Team Global Express o tar sorry ma ka kia lega ko nga ruenga pa maong ia me ka walo sina anti pa tai yo musika ia e kure ne fia mo sale ia mano la vale pa mai ia tuno mao Tacoma I America lo maputa mai ia a stopio to as praile mato io e pa tai tele lava Marietta moni le sauna io ya me ko mga nga ko ke le do fore di io la me la pa matala ia tai Marietta me uma mano pa manosi ba ia setu ia mano Merry Christmas ia penapo ia ai girl mato people ka me la pa Taito ia lo patu Margarita Yone malainga ia mano lava tono mo Christmas manuia ia mai la to umalamba kamo David ia lo eva mai inkia ia namaste orenga orinkia esta malato foi vaenga ia manola ma puta mai nika tupai ia manola pa manosi ia eleli onai manui mai o tau mai pamli atu Christmas mo oe ma ainga maria tu tem faiva o lo fenga ia lo patele atu o paranika tupai taiao promotara ia ole la muanga ngi sila mo ia opsiliale au pepe ia marfatu ia salmasina ia lo faku pa pena foi ia ole na ia lo su tor mara biru tu te ane tu na tolu se to e fa anga itu le tu na ko kasial ba ngor kamale o rikame ia onga pe ia leo o se monga apa ngau Ua
te melo tole mai su balu binu te mate are tu lai tolu tau tua le Radio Samoa su lima I ma tolu amo le mo le sui mai le ka po you ma ta ya ya la pista tu pa ta ta no nga I le ni po ba nga pia pi en pa ta la pa tu le nga fa no ma no sai mai ma no nga lue Ia tala falava fionga se fo manuele nei vai ngole Aoauli le fa fonga o tata atu no pele Samoa ia o tautua masan lava le tata falita avale nei tolu se lau kore sa fo manueua ia I ka for you la mato au nanga e sosoani mo tangata wa ia le fia mau o ni sa po ta avale mo ainga ia leo whawhaingo fia ili whawhaingo fia lava la matau au nanga ia iai whi matau whalawi loa le nei vai tau o tato iai mole ke risimasi ma le tau sanga fōu ma le alo atu le tau sanga fōu I le tato wifero mo tangata uma e lato te au maia customer I nei la matau whalita avale e maua la wafe ta la ia ma le matau cashback ia e te su mai lava mai e whawhasili pe ai fia mana o mia se cashback e whaopopo I lauta avale ia ma whaiona mātou tu watu I lau a au ia pau lava le mea mātou te mana o mia ia whaingaruenga tu mau ia iai sau lai sene aveta avale e ma whaiona mātou sosoani mo e le aini lai sene ia wa le tele falsa avale iai e le mafaiona latou apalai mo e le aini lai sene aulo fia mana o mia lava e ta avale mo ainga ia aulo o iai le ka for you e mafaiona sosoani mo oe pe afa pe ele ai se lai sene avita avale Mana ia leo manino tu nanga lea ia te tonu le to tau whaamtala ina le anga I anga ina lo inu tutua oi ia meso le whaonga inga mau le Facebook page a le kapo you ia e manuia la tu tala sanga ia e pule pe o mai pe e piki po I o tou tongi le pasisi anga I marimla vanele piki o tou anga ina ia maritulanga po le pa pe wa umo le aso ele umanga whai o lanta sanga ia marolo inei ia tongi po ile o tolu tulanga papena o le ale tulanga o le ase mo lunga o le a po I o le pengfiki po le ale tangata en Taito ai I le whaingo sanga talo sanga po le pe a mo mista abali e peia e baba ai e nit se si e to lua tu sa e mane po le o ia sau noanga en pa mo ia whawhetai lava mo le whaafesili ia ili tūlanga lea mātou te le mana o mia se karentoa ia wai ia I whalita avale la tu te mana o mia karentoa ia tangata le support le application ia o mātou te le mana o mia se karentoa ili tūlanga lea o lau apalai pau lava le mea ia ngaluenga full time permanent ia mautinoa lava le approval au application mo sauta avale po so sa wa a inga ma whanau ia le tūranga whai lea I le cashback ia e ma whai ana e su mai whai loa mai lea whai te mana o mia ia ma whai ana mātou tu watu lo a au ia a o current source ia e mātou se le mana o mia ni current source ia e tū lava I le whai talia pe e te mana o e a whapeo ia e so whale tua po o so waligi e te mana o e whaile lua join account mo se lua ta avale ia ma whai ona mātou sosoani tūlanga lea ma whai ona mātou sosoani pe a whapea e le angalo suafa ia I lo credit score pe ona lawilo o pe ona silafia e tele o nai tangata ia a whapea ona e te whaalo tolua mo lau apalai ona o lau credit e le o le lei pe po nae whale tonu ia ma whai ona mātou sosoani mo oe I le tūlanga le na Mana ia o le oa wakilia mai lau sau nanga tūlanga le pengfik te rongo vinga e le mo mia pau lava ia manino le tūlanga le na e ma whai ar tangata le e iai le benefiti ona o totongi langa payments ok ia mātou te ia e iai nei mātou tangata o lo o maua benefiti o lo ia e ma whai ona mātou approvinga le apalai mo le ta avale tu sa lava pe e mawala o benefiti mai le malo ia e ma whai lava ona e apalai pe o le sa o le sau noanga ia whapoi ia o le mawhai o nā totongi a le tangata le soifua le benefiti ia langa payments ia o lea lava ia wā le a whape le pai rongo vinga
e le pai po langa pa lai se ta bane ia le lava manino mai yo ai mana ia o le wo i tu langa ia ai pa ta ia to wale po ma wala sa nga en tu sa pe le se lai se ne o le lava pai ma so soni o to wa ia tele lava nei matou customers wa umona release ala to ta vale sa palai ele ai ni lai se ne ta vale ia mana ia apa pela le watu a ue po le e to lua o tangata ia matu la manuia uma tala sanga ia lua o longo winga e maua o le lua afe ia o le lava afa pe lava o e lua tangata ia na refer mai ia e lua fo ia wafe tala e maua ole mo kwa manga ia lava ile telo tangata au mai afa pe au mai to lima tangata mai e to lima tangata ia sa refer mai i le mato fa vale ia e lima fo ia wafe tala e maua ai sole kwa mo fa sa ngol tsa sanga fo ngai ke le manino ia le cashback la to le manino to wafe la to pe manino ta sa wafe mawalunga pe afa pe te mana mia se cashback fa ngata le la so tolu suma tasi le masina nei mana ia afa pe po la le tem na to lunga ina ia fa iti tia mani tau la ta bana le cashback le mana i po tu langa na ia le lava la fionga ia mana ia o ma ko sili a me sau no muli ma mai ta telefon ia mana tu si ma no la mana ta pena ia faftai lava la fionga mo le ava noa ia a fa sa ilia se ta vale mo le ainga fa ngo fie se apalai mo oe se lava pe fa le tonu lo suafa ia ma faiona e su mai le mato no fuanga tol se lau Great of Roman Reua pe fa so ta mai foi le mato numero telefoni o var se lau lua fitu fa iva o no valu ia manuia tele le anga ia tu le tau sanga fo sa moa ma fa funfunga anga le nei vai nga le fiafi ia manuia tele fo fuanga toi tai o le tala o tau le so mua Januari ia le tau sanga fo pele ai le ai le mano la mato le so mua le na ia no te sala foi la ia le o nanga masani o saitas tai la maen manuia fo nga le toi fa sai fo ia ia manuia tele le fiafi la o fionga ia sai fo sai ia en nga mai le ka fo you tala no le o van se lau lolo fitu fa iva ona valu o van se lau lolo fitu fa iva ona valu mo le lama le tau tua Rick the man le ka po you tol se lau kore ta pro i maru mo le lama i le o van se lau lolo fitu fa iva ona valu pe tal no sa o lama le fianga le pole ya Rick the man ono tasi iva valu tasi lua fitu ono tasi iva valu tasi lua fitu mo le lama ole manino ole lama ka ia okay ai le lama fai le atu ta o ye o to yo le tu langa le o le a po i ia ile pa pe bu ko ko iko sa pa ko ka vale mo ia ai te an to la no atu ina ia manino mai yo le sai nina le au ta sanga pa mo le sa mo le tu no pele ile loto taito io o fo ni se ti el manu ta ta am tu lang pa pena o le manino ba i tu langa lea e to tongi le cashback ma tu lang pa pena ia le manino o le pesili e mana mai fa mai lo pa Samoa e anga tonu mano o le pesili le ala se me mo mia lai o nai pa le tu ma tosi sa o ia mana tu fa fina la nga lo i la ngana tata no ia e mana ma o mai le sai nia telefoni o cashback ia ma le referral ia tu lang pa pena ai mai se i la tovia e soi for benefit ia pe la pro fa tu ia manino wa ta tonu a we nitel kanto fo le to lua tu i waile e le ma fai a pa pe ke va tu e fa se la u benefit ia wa ele ta dia lo ta sanga mo si la fia tili ia le la ma lo ta no ia manino tu nga uma ia tele i yo tu this step ia ai o lo lama e te fo i malifia i lo moto ma lo lawa a pape te fo i tau pa anu fe sasi lo ngano ta tono o si lo to fo i pa lama le ta no i lo lama ngana i nai te ni la ngano do e o ma nganga fa anu ya pa pe fo ya nai fa si ma o lunga o le taimini fa ngano lo ta male ai ma no lo se i kam fo ya ku se ka ku mai la no le mongo e vele singa ka wa ya ko el vak voi ko me mareska ambale se la wa fe tau ko fa popo marese la wa ya ole na
o te tonu o manino le winga la tala le abatu. Ae pune lava oe. O lopa te lia na me tsoi fua maora i taito. Ia le pautuanga la tau e leia le abatu le pautuanga a ta lia le lei a le ai whata pe ia o le tai. Ia e pule al kamala no makua. Patala batu oi le ai. Tolu se lau Great South Road i Manurewa, ma o lea le kapo iu. Tolu se lau Great South Road i Manurewa. Opa se lau lulu fitu whaiva na wanu. Po le olu tasi iwa paru tasi lua fitu telefoni ngā sunga ya Rick. Franco Zilia, mano lava le maputa mai, Merry Christmas, wapena po ia Justine, e ama lato ainga, tina ia ta ele to le pai li pele, mai Australia, ma le ainga li i alo fatu, e ama Merry Christmas, Johnny Tauji, o mai anga rubenga, e ama lola va pa, tai mai al tato pese lea, tai ngā tu mo le manu si o tunu e pele, lo loto, ia au ki lani manu tu tua ia mai se foi atunu e mau e au ngā po la tu e leo ato tōre malosi ia bea ngai pese malua ia e ngalo e o tinga.
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is quite an amazing and true Russian love story. Nadia von Meck was the richest woman in Moscow, yet all of her money and fortune could not comfort her after her husband died. So she escaped inside her luxurious home and tried to heal her broken heart by playing the music she loved on her piano. At the same time, in the city of Moscow, there was a 36-year-old music composer named Peter Tchaikovsky. He had no idea that his music had begun to restore hope and love to the heart of this lonely widow. Nadia felt that he understood her pain and feelings and had masterfully turned them into the most soothing and stirring music she'd ever heard. But Nadia's infatuation with Peter's music was also attracting her to him personally. So she learned from his friends about his personality and interests, and later even paid Tchaikovsky to write a number of musical compositions. In fact, Nadia became his #1 supporter. Over time, she also became his closest confidant and companion, who inspired him to create some of history's most romantic music. For 14 years, they found love in each other, and Tchaikovsky's passionate music was written for none other than his Nadia, the love of his life. Then one day, they suddenly ended their relationship, and no one knows for sure why. After that, neither of them lived long without the other. Nadia quickly lost her health, and Peter died speaking her name. Yet their secrets live on in their love letters to each other. That's all we know of them. For 14 years, they expressed their feelings for each other in letters. In fact, the famous relationship of Peter Tchaikovsky and Nadia von Meck that produced some of the world's most romantic music was from two lovers who never once met each other face to face. But the fact is, real love must be lived up close and personal, not just in romantic love songs and letters. That's why God became a real person, to show his love for us, up close and personal, so we could know what he's really like and love him for who he really is. So won't you open your heart to Jesus and ask him to become the Lord and love of your life? It's then that his real love and power can begin changing everything in your life for the better. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time
when we stop and think a minute. Se pangalia evangelia wesiliana metisi mai o tau Yesu lo mātou ta iala mātango fiervi inga pamai antu ai le tātou proclame au inatu le ngana peritania think a minute tele lo tau wina i tātou mātango fie i le ngana peritania tele oni se lo whaponga iai i am whaponga iai nei proclame mana i lo i tau lo wapenara wina mai le ngana peritania se whaponga i le māspo pe a tātou au lia i le alofa mananga leo lo tātou atua. Spruiva minute ona tāra le tulai pā, tāra pā, ia ona suia leo limpoa, whiunga ia le a taua sabea Al Harrington, ia te tono ma le sunga ia Isaac Paunga, o te le o motino eipo, mano lo Isaac Paunga, ia, vis po i o tulanga na iai pe a suia limpoa, o lava po i le, seulo pao pao le pari. Sa wapea ke aru si ka le ongoro kai e sa o kamaro Amerika kamaro Amerika Samoa o kwa ho si abanga o amo Kongore Bank ala ngopo asko inga levang pio Kongore Bank inga i Bangkok o kwa pasis going ya maka nga o nga i merkana going pai ase car code ya papa senga ngena o pole a living or color going pai o ko se car code taurunga me stau tu le nei so te so fie le ka pa vi de tu pe ano va tu le se mano si o te tu le se poto le se tu pai o tu pa mo ai de tu me o io pa mo le tu me o e mawai le fia mawai lo tele mo vo le nganga pa maoni ngana venga le tofia io pa tai le tu no le malo si o mo pa o so sone ma to ngana venga tai me bala au mai ia e abiar vi ngai le tu ai tu mo pa ta ba ai lo tangata pa ta ba ia mo lunga vi ngai ave lo tu ono me se sili na saunia mo lo vai ma lo le to on pai leo no fai o sangan wenga am so sorry ne ana leo radio Samoa ya mispola uso matonga lui a tor purenga le radio Samoa pa sta lui ane ya
Sunga se mau, pa pe por tina mtu ya lilia, ya le atoa, o le mato fo ngā nuenga. E oi, pa moe le atua mea uma, o le tu patasi, ngā nue patasi. Ia, o na mo leo me siri se ngā nuenga. A mai se ngā nuenga e whai, pa pe i for lava o tātou ni au ona le aunga. Ai e maurunga le vi inga abe fo i le atua. Sa mo le atunu pele ta tāno, ia lofa ngia pea le atua, lona wha maoni. Tau aora tō soi fua, tau tai o i aro tātou sā, tātou mōs, tau sanga fōu i le manuia, au nōni pōpō ngā, o ni mana e api. Tātou mō o le māta ngō fia o le rii, tau sanga fōu lua o, lua lima. Tū maui whaamnianga, o lana ia lea māsani o le fōi fua, mō tātou uma, mō ātou ranga i tangata tu tusa uma tātou le rii. Ai whaptai wei ula ngā renga nei aso, mātou whaamano ma whaptai, o lau te tāno, lau tāpo inga Samoa e le wha matala talaina e se ngana Taito. E le wha mani eina po i lau tāpo inga o te sa tāro i le tua anga le mailo whatau paa ina i wha mani eina lau tāpo inga se langona o te au inatu. Whaapetai tele le anga lei, whaapetai le alofa. Si e tātou le whaarawhani o le pinangano le lo tātou atua, tātou mō whaatasi si tau sanga pōu, i le alofa mananga leo lo tātua tua. Nei esa pai pai asa ma se mau. Tau mwhai a toa anto liu o sa e pisi al sami. Upo e paranga tai whane, poto tau tai sera nātu iama. Whai wa seu ta tonu tai, wa te le loa nganga keu sian, o te mā ngano ai. Pea lapa maputa mai e o tono e mamao, au ki lani manu tūtu aoi. Ia manuia lapa. Tātou wala atu mora tau sangpo. Whamria le atua, so soani mai, e amatai tai pe tātou i lona arofa maronanga lei. Taito te loto le au ona, soifua ma ia manuia. What's up?
Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson.
Musika malie awe fefe mana ya sivae Musika malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ayata mai ma esiva siva mai fata mati ma oso Le mai lua awale pa o Jesu a imiti fala lolo Awala e teita fali la pera peio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina E lo omba tua fo iu aita Uale ma fai la ma ono na fia si vai le malie o le musica Musica malie awe fefe Mana ya si vai Musica malie awe fefe Se mai ona tene Vai fale lady au te uma Le musica ua la taona uma Awala e teita ai sue sau Patalu e mai i le musica Musica malie awe fefe Mana ya si vae Musica malie awe fefe Se mai ana tene Usuma
no mona le ali I poto Se mea le wo Fa ama he loto Apia ni matangi Tabili ngau le nengalo langi Io langona Betu mau se mea tasi Betu pa e te fai langi Be fa auli pe au matafi Be tau sala e Ole na fai on sa'i Apia ni matangi Tabili ngau le nengalo langi Io langona Betu mau se mea tasi Betu pa e te fai langi Be fa auli pe au matafi Be tau sala e Ole na fai on sa'i Be tau sala e Ole na fai on sa'i Tala falava o se whapoponga o tala fō le Radio Samoa mai Australia. Wa whao ane wha mai senga mai deri pāremia o Australia Anthony Albanese, ma isi tangata I a inga ma le au wao nei seina e toa lua, wa liputia na maari riu le pōna poi tu ngā waa le Sydney to Hobart race, ma wa wha maani e leo e toa lua wa maari riu ni whaalabilabe e se lua I lea tu ngā waa. Pa mai po le se fulu lua de babeao na afiai le isi seila, tau mawhai iai ngā ruenga la bea I peitai na mariu lava, ai le isi fo I waa no o alu le tu unga, na afia fo I le isi seila I se vaenga o le lao le waa, ma le mawhai ai ona la bea ia. Whai roa le 9 News o waa na afia o le Bowline, ma le Flying Fish Actors, ma le awhai se suenga I nei whaalabilabe lua, au se tasire nei o tu unga tele I sini I tausanga ta itasi, wha roa I la toro tu whaasia le tu unga o lo o wha o pea I le teminei. O le aanga I ese mai le tofi tai o le tuangai a Victoria le ri o John Pesutto, ai toi ofi atu le parlemene le partia le Liberal le whaipule o Moira Dimming. O le whaipule o Berwick o Brad Batten le o le a suitu langa I a Pesutto, I le mai o le whiriwhiringa le vanga whauwhai o le suita tai o Sam Gross. Na malo Batten I a Jess Wilson o le whaipule o Kew, mai le palota na whaia, ma wa vea I nei Batten ma tai fōwo le tuangai. O li ipatia na wala aue Pesutto sa isi fōna tanga mo le aso sa fururimo I Januari, e whaatala noai ma palota I le toi wha e ane o le whaipule o Moira Dimming I le Parlemene. Pai mai na whaapawea atu le whare mai se talabou le mai o le whataua ina na tatui e le tangata sa iturou I se taulanga whaatau I sini I reitu I se sifo. Wala awane so soani whaapawame le Westfield I Parramatta I le Aoauli na nafi, ma tā ua mai o se talabou se fulufitu tausanga na mawatu o iaini manuanga I ona 5 mawae, ma e talitonuina o le ospa inga sa taula I tonu lava I le wafia. Mo whaeroa e leo, ma whaelonga le no fuanga na tupo I le whaalabilabe whai eia lato suenga, a o le teminei e reisi tasi wapu eina I lea mata upu, a o whaatala noai ni si ono sira fia ni whaamatalanga. O le asobu matu mai e leo ata e whaatatau I le whaalabilabe I Queen Serani, I le vai aso taruai, ma le whaamoe ono mawai se whasosoani le sa idia o tangata na whaatinoina, le sori ngā tū la whono le whaseotia o se tamaita e ruasu tonu tūsanga, na maua o ta atia I le tele. E manatu leo le umamaniu o Chloe Jane Mason, na turi atu le awari e tu o lua o loo whitawa ina, ma wha o lima ia I le babeao la so ruasu lua le masina ni lava. O videos la ua whaamatu wharau I tele, o loo langona atuai le pāpā o whana, a toa ma se tangata o loo ti ane se wilafi ini nei minute, whaato a umo na tupu le whaalawe. O loo mawai fo I le o o tai whau ma tangata o loo whee, ia maa loo whaanga soro pēr nei le suenga. Ma le tala muri e ona sa furu toru tausanga o se tamawa mōria nei le whasiotia o lona to orua, I le tu I saute si sifo me le pone, ai whaato a mai a fia o le whaenonga ina la lato kirisi masi.
Na wala wana le fisosoani whaamawame le whana le ainga le au no ripoti. O se tina e rima suriwa tausanga mo whao rima i eile tangata i Lang Warren, mana mariwa i lawa i lea no fuanga. E tali tonuina o rona to o lua na vidiina leo leo, mana pu e leo leo ia le tamalea, ia mai le whale nanga ia tu iai. O whairoa leo leo ia i le whanau mātutua a le rungari, ma o matua i mawhatia i le whaalawalawe ua tūra i mai, a e sa ia i whaatasi umai le whaamana tuina o le kibisi masi, a e whaate ia i le whaalawalawe ua tūra i mai. O le o wha ngā soro nei fo i la ma le suenga i lea fo i whaalawalawe. Tala nana Radio Samoa mo lau whaafonga mai fo i le nei aso whareile, ia i le anga i atu le wha i unga fo i le nei mai aso, ia manuia tele le weekend, ia po le wha i unga fo i le vai aso, wha fuia. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa.